nenda utungia governor wa Masaku honorable governor Mutua nundu akibuthia kila neguye nacho yulwa munene wa Kamba Mheshimiwa Kalonzo Musyoka asia kana Mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka ndailo support wa kibila cho Sumbi atianga Mheshimiwa ne expired nenda yanga bana Mutua kenda ku andu expired niwe nundu mbe tamu yake yukito thela na ndesi balokuthi so wamwene niwe expired chakeli ithi tamba ya mukamba itu na neni na wasiomwe ila tunakomanite yata na twasia kana tambai mundu la tu support etawa Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka na kenda be mundu kwenda usiano witu wa Kamba mbaila inge esile kula kwe Stephen Kalonzo wa Mule ngino mwenda governor wa kaunti Masaku ambe kwa nisema wadhola wa Athiani ndisio nisia Masaku agweta kana be na miradi mingi muno governor wa Athanie na kufikia munde ya isa kuyania Mutua wa gengi andu mama Masaku makendo ashawa kila musi tuenda wana shawa hizo kenda ndu expired tuone shawa we andu mama Masaku kila musi ukawakia nyumba ya mabati tuendao na mabati asu kenda wendu expired tuone mabati na nditabia governor Mutua kibuthia chake na kimondo chake kwa Mheshimiwa Kalonzo alilikane Mheshimiwa Kalonzo wa munengie tikiti yambe ya chama chawa ipatwe ka governor na ndio na undu mwana umaithe akona nesa mukamba wa neni nduma au wone nesa governor Mutua kibuthia chaku nikibikie mwiso nue expired nundu be bandu endete 2022 na be mundu esaikala nthi na ku akayangewa yosumbi naku so uyazia atongo expired nue expired ko mandondu kuloi nundu we expired disalukilia itho ya Athiani kuma Matungulu kaunti ya Masaku neta wa Richard Mwasia wa Munyao.